ቆሜ በአማርኛ ነገርን እቺ ልጅ ታማሚ ናት። ጭንቅላቷን ማመው ከኢትዮጵያ በጠለም ነው የመጣችው። ከመጣች አሁን 3 ወር ሆኖ ያኔ አብዳለች። እርዳታ እያደረግንለት ነው። ወደ ሀገር እንልክ ነው። እንዲህ ደግሞ ወደ ሀገር መላክ አይቻልም በኤርፖርት ስለማይቀበሉት። ስለዚህ በምትችሉት አቅም እርዳታ እንድታደርጉለት ነው የፈለግነው። ይሄ ነው እንግዲህ ተቆፋ ሐኪም አስፈከኛ ጣይፊ ነው ሰው ገሰኒ ሙጨዮንቱን ዱቴ ጅራቴ ማልታቴ ወኒ እራቤ ከኒ ተከለን ጅራቱ ሆርዶፊ እንደንዴቱ አባም መናሶቺ ጅራቴ አባም መናሺ ሆርዶፉ እንደንደው ሰደርካ ሰነቲ ኡካባመን በከሰነቲ ከነዋንተ ፊ ወመተኑ ቀዮ ፊቲት ጋልቴ ቢዮ ፊቲት ማቲ ፊቲ ዮ ወላነምተ ረደንሳ ዋንጀሩ قلبي إنه يعدي أكنا ولين متانه كتاجر مالي واجعلني تيمتي وما تكينا والله ساعاتك كولين ويرمون أكبدا متاسر الكوبا ترى عرفنا متى ولين الكوبا جرا نمون نقستي سنتني يا دباشور بعدين لي قستي سينجلشا أرسي ساتي عاشا ساتي وسا انا ولا غزغاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرو نجرتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجرتا كيرو أني أسيرتي وان دبتشو فدوني بيتا. لبيني مجتي تناكل لبي حكيمتي يعلمو متي أكان أمتشل على رجوتي مالي بني بيتا وان تندور اللينا من أكان نبرت تأي أرجع بيكوفي لبيني سيكون دواء برباش سمالة دواء تسقو برباش سمالة لبي حكيمتي يعلمتو متي. لبينا كنا كن لبيا كم يا رمومي. لبيا نسيكون لبيا دواد بربا لبيا نسيكون أكثر عليه أرجوتي تكي إجا تكي نما يتبع وجهتي ماله لبيا كنا ونوتي متي أكثر عليه أرجونا تنا لبيا كذي هاي تريمر لا نما سمونتك أمي أما لا نما سمونتك أمي وسوتاتي nama sammuun tuqame osoo taate akkatti waan argite illee naasoo itti walii gadi illee deemuu hin dandeettu ni beekta. Balee gasgari haadha si galche ciisu faraa harka bitee bara harka dhufara oo tiraatti illee nuti dhugaata jala galu maaliif jennaan namni sammuun tuqame walii gad deemuu hin danda'u. Dhibeen isii kun dhibee lama. Dhibeen isii tarii ija takki nama waati dalage malee. Sanii miti. Kaatee tuqanaa miti dees. Osoo dhala qabdu, osoo mana qabdu, osoo abbaa warraa qabdu, ilmaan ishee 5 irraa kan isheen biyyaa baate qabsoo jireenyaati. Akka kanan ta'a jettee miti. Guyyaa tokko miti sekondii tokko dhibeen kun naquun namaa jettee guyyaa tokko sammuu ishee keessatti yaaddee mittu akkuma keenya nan dalagadhaa nan jijjiiramaa daa'imni kiyya akka kiyyatti hin guddatiin waan an argee guddadhe daa'imni kiyya argee hin guddatiin jettee qabsoo jireenyaatiin biyyaa baate. Garuu akka ishee yaadde akka isheen karoorsitee daa'ima ishee yookaan dhala ishee dhiistee abbaa warraa ishee mana ishee ho'aa sana dhiistee daa'ima ishee sana dhiistee akka isheen biyyaa baate sana hin taane abjuun ishee hin milkoofne. Abjuun ishee karaatti fi abjuun ishee kunoo kana ta'e. Abjuun
Maraatuun ishee kunoo maraatuu ishee jechisiise. Obboleettiin kee osoo itti tolee osoo jireenya gahaa qabaatte osoo waan ittiin daa'ima ishee guddifattu qabaatte biyya abbaa isheerraa daa'ima ishee sana dhiistee mana ishee sana dhiistee biyya baatu. Hundi keessanuu nu hundi keenya har'a fayyaa jirra malee bor waan taanu hin beeku. Kaleessa fayyaa turte. Kaleessa akkuma keenya qaama guutuu sammuu nagaan turte. Waan isheen mana baate garuu akka isheen mana baate sun hin taane faallaa ta'ee ishee mudate. Kanaaf akka amantii keessanitti bakka jirtanitti Rabbiin sammuu keetti si deebisuu jira. Rabbi maatii keetti nagaan isaa galchuu jira. Rabbi daa'ima keetti nagaan isaa galchuu jira. Hanga dandeessan gargaara. Yoo hin dandeenye immoo du'aa godhaafi. Dhugaa hedduu biraan irratti hedduu biyya ormaa keessatti baratti ayyachan qabu Rabbiin obboleessa kanallee duniyaa akiratti isaa gammachiisu. Baratti haati obboleessi obboleettiif hin taanetti halagaan baadaan lafaa ka'ee akka kanatti ishee kadamaa jiru. Rabbiin duniyaa akira isaa kadamu. Dhugaa hedduu sirraa gammadee Rabbiin obboleettii keenya nu fayyisu. Viidiyoo kana caqasaatiin obboleeyyan keenya bakka jirtanitti of eegaa cinqatii dhiisa. Duniyaan takkittiidha. Jireenyi biyya lafaa kana. Viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa. Keessatti of ilaalaa. Waan sammuu keessan firii isiniif godhu, waan cinqatii irraa isin fageessu dhaggeeffadhaa. Waan isin miidhu keessaa nuti biyya ormaa gaafa jirru waa hedduutu nutti dhaga'a. Kanaaf viidiyoo kana waliin caqasu. አደራችሁን እንዳታወርዱት። ስለዚህ ሁላችሁም ድንቅ ናችሁ። አዎ ሰው በመንገዱ ሲሄድ ቀጥ ያለ መንገድ አያገኝም። አባጣ ጎርባጣ ይበዛዋል። ዳገቱን ስትወጡ ይደክማችኋል። አይዞን፣ እንተጋገዛለን። ዳገቱ ላይ ብቻችሁን አትቀሩም። ይኸው አውዬ ያለች ከላይ ሆና እጇን ዘርግታ እየሳበቻችሁ ነው። ማንም ወደ ኋላ አይቀርም። ወጥታችሁ አላማ አሳክቼ ገባለሁ፣ እመለሳለሁ፣ ይሄ የሚያምር ህይወት እኖርበታለሁ ብላችሁ ያለማችሁለትን ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ይሄን አስተካክዬ ይሄን ህይወት እኖራለሁ ብላችሁ ያሰባችሁት እንዲሳካላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው፣ ወንድማዊ ምኞቴ ነው። ግን አደራችሁን ከራሳችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። ሰው ቢሄድ ሰው ይመጣል። ለዛውም ድንቅ የሆነ ሰው ነው የሚመጣው። አደራችሁን። ገንዘብ ቢሄድ ገንዘብ ይመጣል፣ እጥፎ ነው። እኛ ራሳችንን ካንጣግን የትም አናገኝ ነው። ስለዚህ ራሳችሁ ላይ ስሩ፣ ራሳችሁን አክሙ፣ ራሳችሁን ተንከባከቡ። ለራሳችሁ ቦታ ከሰጣችሁ ምንድነው ባለቤቱ ያከበረውን ምንድነው ሎሌ ነው ምናምን የሆነ አማርኛ ተረት አለ። ብቻ ማንም ያከብረዋል። እኔ ያላከበርኩትን ማንነቴን ማን መጥቶ እንዲያከብርልኝ እፈልጋለሁ? ማንም። እኔ ድንቅ ሆኜ መፈጠሬን ሳውቅ እኔ ጋር የሚመጣው ሰው ድንቅ መሆኔን ያከብርልኛል። እኔም የእሱን ድንቅነት አከብራለሁ። ስለዚህ ድንቅ ናችሁ፣ ክቡር ናችሁ። ክብራችሁን ድንቅነታችሁን አስጠብቁ፣ ከዛ እንዳትወርዱ። እዚህ አደራችሁን ብላችሁ ይሄ ነው። አቡዬ መጣው ብዙ ለፈለፍኩብሽ። በጣም ጥሩ ነገር የሚናገርከው ዶክተር፣ በጣም እናመሰግናለን። ሶሪ ልብስ የሳምንቱን ነው ያደረኩት እና ሌላው ከቤተሰባችሁ ጋራ ቁርሾ የነበራችሁ በልጅነታችሁ የተጎዳችሁ የተበደላችሁ የተከፋችሁ ሰዎች አይዟችሁ። በቃ ያ ያለፈ ጊዜ ነው። ለራሳችሁ ይቅርታ አድርጉ፣ ለቤተሰቦቻችሁም ይቅርታ አድርጉ። ይቅርታ ስታደርጉ ቁጭ ብላችሁ በዚህ ምክንያት ይቅርታ አድርጋለሁ፣
ምክንያቱም ነገን መስራት ስለምፈልግ፣ ምክንያቱም ነገን ማስተካከል ስለምፈልግ፣ ምክንያቱም እኔ ጋር የሚመጡ ሰዎች የተባረኩ ሰዎች እንዲሆኑ፣ ምክንያቱም ነገን የምገነባው ቤተሰብ መልካም ቤተሰብ እንዲሆንልኝ፣ ሰላም እንዲሆንልኝ፣ ዓለም ብትናወጥም በእኔ ዘንድ ግን ሰላም እንዲሰፍን፣ በእኔ ዘንድ ግን ሰላም እንዲሆን፣ በእኔ ዘንድ ግን በረከት እንዲሆን ቂምና ጥላቻዎችን እተዋለሁ በሉ። ደጋገምኩባችሁ፣ አበዛውባችሁ። ሌላው የተወሰነ አንድ ፖይንት ሪፍሌክት ማድረግ የምፈልገው አብራችሁ ሰው ስትቀርቡ፣ ሰው ጋር ስትግባቡ ምናምን የዋህነት ልኬት ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በጣም የዋህ አትሁን ማለት ንፉግ ሆኖ እያልኩኝ አይደለም፣ ግን የምትቀርቡት ሰው የምትግባቡት ሰው ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት አንዲት ልጅ ክሊኒካል ሴቲንግ ላይ የመጣች ልጅ አለች። ገንዘቧን በሙሉ አበድራ ዛሬ እሷ ኢትዮጵያ መጣ የምትታከምበት ገንዘብ አታለች። ስለዚህ ገንዘብ የምትሰጡት ለማን ነው? ለምንድን ነው የምትሰጡት? እንዴት ነው የምትሰጡት? የሚመለሰው እንዴት ነው? በጣም በጥንቃቄ መሆን ያለበት። ባይዘዌ ገንዘብ በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ብዙ ሰዎችን ያጋጫል። ስለዚህ ገንዘባችሁ ላይ በጣም በጥንቃቄ እንድትይዙት፣ የችግራችሁ መንስኤ እንዳይሆን ስለምፈልግ ነው። ያንንም እንድታዩ ትፈልጋለሁ። ቤተሰቦቻችሁ ደውሉ፣ አዋሩ፣ ከራሳችሁ ጋር ሰላም ፍጠሩ። የተፈጠሩ